The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces have engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Dvurechная and Timkovka in Kharkov region. The enemy's losses in this direction amounted to 55 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles and 2 motor vehicles. In the Krasny Liman direction, ground attack and army aviation, artillery and units of the center group of forces have inflicted fire damage on enemy manpower and military equipment close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic, Yampolovka and Terny in Donetsk People's Republic. More than 85 Ukrainian servicemen, 2 armored vehicles, 3 pickup trucks and 1 D-20 howitzer have been destroyed during the day in this direction. In the Donetsk direction, the Russian troops, supported by artillery of the Yug group of forces, eliminated more than 155 Ukrainian troops, 3 armored vehicles, 5 motor vehicles and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on the Ukrainian units close to Ugledar and Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. The total losses of the enemy in these directions amounted to 70 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles and 1 D-30 howitzer. In the Kherson direction, Russian troops have neutralized up to 35 Ukrainian troops, 10 motor vehicles and 1 Gvozdika self-propelled howitzer during the day. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 76 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 112 areas during the day. Air defense systems have engaged 6 HIMARS and Olha MLRS projectiles and 1 HARM anti-radiation missile during the day. Moreover, 11 Ukrainian unmanned aerial vehicles, including 1 Bayraktar TB2, were shot down close to Tokmak, Ivanovka in Zaporozhye region, Kolomychiha in Lugansk People's Republic, Nikolskoye, Kramatorsk, Kirillovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic. In total, 404 airplanes, 224 helicopters, 3,573 unmanned aerial vehicles, 414 air defense missile systems, 8,399 tanks and other armored combat vehicles, 1,072 combat vehicles equipped with MRLS, 4,428 field artillery cannons and motors, as well as 9,114 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, Ukraine Defense Ministry in a statement said Russia lost 920 servicemen in a single day, including 6 tanks, 11 armored fighting vehicles as well as 7 artillery units and 9 air defense systems. In total, Kremlin lost 169,890 servicemen during the conflict, including 3,580 tanks, 6,932 armored fighting vehicles as well as 305 jet fighters and 291 helicopters. Russia and Ukraine lasts for 395 days. There is still no peace talk agreements between two sides. President of Ukraine Volodymyr Zelensky in a statement March 25 said Ukraine needs a victory over the enemy at sea as well as on land and in the sky. Thank you for protecting our state in the maritime defense sector, in the Ukrainian Navy and the Coast Guard of the State Border Guard Service. Україні потрібна перемога над ворогом у морі, так само, як на землі і у небі. Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман вже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні. І лише питання часу, коли вона повторить курс Москви. Наші сили оборони та безпеки міцно довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапору. І це лише 3 елементи великої битви за море, яка триває досі, та в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти. Ви здобули право очолити дійсно героїчні екіпажі тих наших воїнів, які хоробро і надзвичайно ефективно оборонять Україну з моря від переважаючих ворожих сил. Будь ласка, завжди дбайте про своїх бійців, бережіть їх і Україну. Допомагайте усім, хто б'ється поруч із вами проти російського зла. Захищайте свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів
глобальної безпеки. І захищайте усіх, хто мирно і законно користується українськими територіальними водами. І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави і наших людей. Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі. Дякую усім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.